Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, danas ćemo mi igrati Clash Royale. Danas ćemo mi raditi chest opening i ovdje smo uspjeli klan chest. Neko je dobio ice wizard. A prije sam dobio klan chest u lava hout, a sad ne znam šta ću dobiti. I pa onda ćemo sada vidimo šta ćemo dobiti. Ajde prvo da počnemo od free chest. Gold, giant, cannon. What? Poison u silver chest. What? Oh my god. Moram da screenshot ovo. Poison u silver chest. What? Oh my god. Šta? Dobio sam poison u silver chest. Nemoguće. Ok. Idemo golden chest. 163 golda. 2 skeletona. 3 zapa. 23 ačera i 4 farmesa. Ok. I sad idemo. Čekaj da mu samo kažem kako mi se. Ok. Evo idemo da otvaramo clan chest. 2 epika trebamo da skupimo. Ok, ajde da otvaramo clan chest. 1620 golda, bože. Ok. 26 miniona, nema pojma. Minion. 35 royal gianta. 69 ice spiritsa. 12 mega miniona. 15 roketa. Ne možemo da dobijemo legendarnu kartu. Šta ćemo dobiti iz dve epic karte i 2 golema. Super. Samo mi treba još jedan golem da ga mogu da upgradeujem za level 3. Ok. To je za ovaj video. Ovo. Hvala što ste gledali ovaj video. Čekaj, mogu da upgradeujem? Ne mogu. Ok, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se na sljedeći video. Peace.